Geçinler Kökbörü Sport YouTube'dan özünüzlerdi ko'raverasizlar. Palvonlar, uloqchilar, asker Ahmad do'stum buni asker kelib xizmat qilyapti. Kökbörü Sport alga! Hayya! Hayya! Firminniy znak Kökbörü Sport. Kökbörü Sport'ta qattalliklar, qattalingizlar. YouTube'dan ko'rasizlar geçinler. Emek ödedi. Akıl! Uloq tushsa, chavuz qanot tushalakmi? O'mka alotpa deyman hozir, qatib ketdi o'mka. Bugun buna cho'ng palvonning bardi kelibdi, mashallah. Şöyle erken geri gel. Şöyle erken sonra ayrılırsan. Oho palvonlar, yana bo'lib ketdi o'zinglar tatalaqayga juda eshenganing. Bargan atdi juda. Namozni olib kelib so'rinalı, Aqtilek. Legendardu Aqtilek. Ayda ber ayda Aqtilek so'rinal. Varmaş.
Lan düşüyor itira. Düşme. Lan bilek düşüyor itira. Be aga bu ne? Bu болып жақсы съемка болбай қалып атат жігіттер. Бирок берки камерабыз менен жакшылап аткан болуш керек.
Бул болгондо бир аз кыйыныраак болуп калып атат съемка. Тай dedi dostlar. Тай жанагы жарым саат болуп калган улакта анда эле көтөрүлө элек. Туруп туруп эле берди ушинтип 5 мүнөттө. Ушинтип бак көрүп кетет. Ayene. Koyalasın koy. Oy gitti tay havası. Kovanları tay gitti tay. Dostlar, өткөндө бир ушундай суроо болду. Мына ушул ажеке сулакка келген экен бир ушул суроодо бере турган киши ушул инсан өзү мугалим болуп иштейт. Ажеке бир суроо түштү көрмандардан. Не үчүн хадисте баягы кара анан кашка туягактарды ошентип хадисте ошентип хадистеги аргымак деп атаган деген суроо түштү да. Бул
Suroğunuz hem aябай жакшы. Негизи мына дүйнөдө биринчи орунда Түркмөнстан аттары турат да эми. Жалпы эсептегенде. Анан күлүктүгүнө англичандар турат. Арабтар турат, арабтар аттары. Анан эми бул мындай торпоголак бир эле ушу Азияда бар да. Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанда. Анан берки эми Европада мындай улактар болбойт. Анан жанагы сиз Карагашка Котуак деген эми кээ бирки инсандар жанагы хадисте айтылган аттарга мисал кылып айтышат да, ошондой кылып. Ошентип коет да, хадистеги ат экен деп. Бирок аттардын арасынан эң түсү жакшысы тору деп айтылган, тору. Тору аттар. Торуда айтылган ба? Ат жагынан түсү жана тору ат жакшы болот. Түс жагынан ошондой да. Анан эми бул аттар караңыз, эми кандай гана керемет. Үстүндөгү адамдар кандай салып аткан болсо, ошондой топко барып атат. Караңызчы. Ушул аттардан биз намустуулук үйрөнсөк болот да. Машалла. Кандай гана керемет аттардын. Аллах субхана таала убакытка дагы ант ичкен да, вал аср деп. Анан ушул аттарга дагы ант ичкен. Жылкыга ант ичкен, башкаларга ант ичкен эмес. Караңыз, үстүндөгү адам кагып салып атат, ушундай топко кирип кетип атат. Ушул аттардан биз инсандар намустуулук үйрөнсөк болот. Эгер Аллах субхана таалага ушул аттардай болуп баш ийип биз ибадат кылганда анда укмуштуу жашоо болмок. Караңызчы. Аллах субхана таала убакытты берип атат. Бир падышага дагы, бир бомужга дагы бир күндө 24 саат убактысы бар да. Убакыт жактан тең. Төрөлгөндөн баштап ушул күнгө чейин абаны жутуп атабыз, дем алып атабыз. Бул дагы Аллах субхана тааланын берген нематы. Бардыгына бирдей. Падышага дагы, жөнөкөй адамга дагы. Бирок караңыз, аттарды салып атат топко. Үстүндөгү адам кандай аракет кылып аткан болсо, ошондой баш ийип берип атат да, 100%. А инсандар биз Аллах субхана таала ошондой баш ийип атабызбы? Караңыз, ушу аттардан намустуулукту үйрөнсөк болот. Анан Аллах субхана таала ушу кыргызга берген экен аттарды мынакей. Ушундай оюнду караңыз, кандай гана керемет. Чыныгы мырзалар чабат да, мына топтун ортосундагы бүтүндү караңыз, бууну чыгып аткан. Кандай гана керемет. Эң жакшы аттар ошол жерде кирип, ошол жерде болот да, турат. Кандай гана керемет. Мыктылардың? Мыктылар. Аттын аттары кирип атат эми ошол жерге. Караңыз. Мына бүгүн ушул Лейлек району улак берип атат. Абдан жакшы болуп атат. Иннамал амалу бинният деген хадис бар. Бардык амалдар ниетке жараша деген. Ниети жакшы болгондуктан караңыз, күндө да ачык. Кечинде жамгыр жаады, түнү менен кар жаады, ачылып кетти. Кандай гана керемет. Ушул дагы дуанын натыйжасы менен болуп атат да, караң. Бардык адамдар көңүлү ачык. Улакка келгенде көрүүчүлөрдүн дагы, улакчылардын дагы, ушу Лейлектегилердин бардыгына Аллах субхана таала бул дүйнө ахиретинин бактылыгын берген болсун иншалла. Ушу улак бергендерге. Амин. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат, Алла разы болсун сизде. Баракелде. Сиз дагы дайыма ушинтип көкбөрүнү, улакты дүйнө жүзүндө таанытып жүрө бериңиз. Кыргыздын жакшы аттарын, белгилүү аттарды билдирин иншалла. Рахмат, рахмат. Улантабыз достор, кеттик анда. Мына өтө жакшы баян болду. Мына уктустар да баягы бир тууган суроо берген. Ошонун сурооуна жооп алдык достор. Хадистеги аргымактар эмне үчүн капкара кашка тартыягатта хадисте деп. Ошол жөнүндө кыскача түшүндүрүп өттү.
Voy. Non qaraqlaçı. Degenek assalamu alaykum. Qarazazey. Şu yerdə qandaysiz? Qancha at bolsa var жүрүп атат қой кенеке. Топогоррақ. Топогоррақ. Асалы күшті болды. Жоқ, аңыз ғой күшті ем. Бары үйретіп даяр болып қалғанмы деймін. Даяр болып қалды. Зор достар. Мен атым жүрбей қалды деген болбай атат. Бардың аты жүріп атат. Мінекей. Көп салдырып атат. Болатат, biraz tuman болатат достар. Çıktı bak çıktı. Çıktı. Düştü gayrı. Gayrı düştü.
Çıkıp durma, tart. Tart. Odana koy. Küçük amına. Tamam, Ernişke böyle. Ernişke kadar kurtulma ya, bir şeyler tuttu. Bak koşar otur. Geldiniz mi? Ernişke, Melske bir besin mi? Ernişke koya Turkan, mezli versin sen şaşmayacağız, Melske kapıp kes. Kaçaya vardın? Manas maşına gel, hiç kim yolu oluyor ya. Yolu turtturdular. Oldu, Manas, toklat Turkan. Toklat dur ha. Ernişke jakın болып kaldı, alım bir yağı emin olup kaldı. Nara köyden uğrak oldu. Şaşmay aşırı belgili. Bana geldi. Ay dostlar, eğlendirici başkaça o. Ernişçi de yukarı Naray'da. Bana geldi. Bunlar tayga dedi gelin. Ojo Oblasti Özgür rayonunun palvanı. Ataktu Niyazov Manas palvan. Omadın besim Manas attı mı tutam? Aktıda Mingenat, Oş Oblasti Özgür rayonunun Molotakez, Gries, Molotakez'din ne degen at? Surkoyan degen atı benim bir tayga. Taydı ver Manas ne? Taydı ver. Barakelli o atыңды bersin, жазған белең жанагы. Adашқан жоқсың ба? Палуан, о атыңды берсин Манас палуан. Игілік қоштосын үкам. Бүгін Манас палуан қонақта бүгін биылғы жылы екінші жоллаға келіп отыр. 3-ші орынды салды Манас палуан. Өмірің өркіндей берсін, өмірің ұзын болсын, өркіндей берін үкам. Балдарың да өзіңдей палуан болсын, Құдай бұйырса. Шу Қырғыздың бақытсыға сендей уылды төрөп чоңойтқан сен атыңа рахмат үкам. Kırgız'ın celegini dünya yüzüge celbirete örgün kam. Allahu Ekber. Barakeldi. Boy. Adilet kay. Akbaş bilen kaynap жүрөт ko. Boy. Mana hadi. Kabazgap kelip sormalar palvan. Kızmatka dayarsızlar ha. Aksı, ümitka dayar. Maksaka dayar. İnşallah. Kabazgap kelip sormalar palvanım. Adilet alıp kelip sormalar rayonlar bitiröylü. Adilet aydap sorun al Adilet. Adilet palvan sorun alkam çüde ay bana geldi. Adilet palvan. Aynuva Adilet aynuva deyim ayda beri. Adilet çüde ay malades ben yukamda bu. Maşallah bol ömreke esep ömreke rahmat sapıraj deyine rahmat ömreke. Melseke başladı. Atlar karmak durula başla. At kalmadı. Ben yukarıda. Ömreke atlar karmak koyun. Atlar karmaşıp koyunuz da. Yakınırak var Melske. Kalganlar bir şey detpey turgular. Rayongo taza açpasa ulak bol boy. Yakından Melske yakından ha son. Kelbey kalganın kelbey tur.
Gelbey tur kalganın, gelbey tur. Gelbey tur, gelbey tur de. Adilet toktop Turkan. Adilet tokta, hiç kim daha. Adilet tur. Oldu ya, kaça, ketkile. Adilet verme hiç kimge, verme. Tüle gile, ket vardı. Adilet Turkan, tur. Adilet. Aylanayın, gel. Silaysın var mı? Tokta, Melisaka, kalganın kete. Ket kalganın jardam kereği yok. Melisaka, gel. Boldu, sonun boldu. Bol. Ket, karma salışma, aktilek salcalga. Bol, gelme bir yaka. Kork. Gelme bir yaka, kamçı ceysin. Jardan ben, jerde turganlar, köpte örsener, karaşı turbay. 95. Aka 75 kilogram kayakta yüzde sülöstürü. Aşırın araga. Yaşlı aşırın. Tak, kızmataka gitti hazır ha. Şuradan Meliska. Bana geldi buna. Kızmataka degen var. Bana geldi. Oş oblastı Alayroğlu'nun palvanı. Adilet palvan. Omatın versin Adiko. Gel çukam Adilet. Biz gide. Hareket kullandın. Adiko kelçi beri. Akbars menen Adilet palvan iyilik ecetti. Akbars degen atımız menen Adilet palvan sorun bergile. Alka. Kızmattı. Omatın versin Adiko. Hasıdan ingena. Batken oblastı. Kızılkaya şarıdan. Seyitbektin Akbars degen atı menen Adilet palvan iyilik ecetti. Omatın versin Adilet. O münkan bileğine küçük etmesin. Allahu Ekber. Adilet özü takım çağırdı bunlar. Komandalarda oynatıyorlar. Tırtokta otlatıyorlar. Bugün bir ot. Formada olsaydı. Komandalarda oynatıyorlar. Tırtokta otlatıyorlar. Bugün bir ot. Adilet balvanda akırı. Formada olsaydı. Tırtokaydan juldu. Omatın versin. Sağ olun. Adilet, assalamu alaikum. Aleyküm. Sağ olun, kutlu olsun. Rahmat aka. Ha, barakallah. Qanday bo'lib atat ulaq? Yo, bugün ulaq jamon qalat o'rtada. Zor bu? Zotlar. Skor salmay. O'ta nima bu? Kuchli ulaq bo'ldi. Barakallah. Neydi? Palvonlar bit bu yoqda ekan. O'shoga demadim. Buning qismida bunday emaslar. Adilet sen de özün at karma pat baylap tap kaldın. Hazır bir yerde ortaga girip atkan atların barıyla жүрүп атат го, zor жүрүп атат. Ооба. Ошондо болду. Эми күз бою үйрөтүп, эми бул жагын чаба турган убагына келди окшойт. Ооба. Ha? Эми чапта азыр мен да мынаны экинчи улагы. Акбарс. Азыр. Жанагы. Өткөн суббота келип бир аз салдым эле. Азыр да ана Эрис досум салайын менен Эриске бир бердим. Эрис досум салды. Бүгүнгө болот го дейм. Болду? Болду, Жанынан кызышып салып бересиң бе? Көрөбүз го. Телефонда салыйбыз да. Мен ишенбей калдым да, себеби мен бир айлантканыча улак көргөн эле келдим дейт. Анан 5 мүнөттөн карасаң топто жүргөн болот да. Ошондо болот ака. Улактын кутушу да. Аттам ошентип бузабыз да. Көрүп келем деп турам, бир салсаң иштек болбойт. Эки салсаң иштек болбойт деп аттарды бузабыз да. Ошол да болот да. Ошого быйыл чыдап акыбай турдум да мунчу. Жануарым ey. Быйыл жакшы. Zor bu? Zor. Сонун барса. Barakallah. Adilet, iyilik kalay momatını versin. Barakallah. Kettik dostlar. Aha, mağul. Kettik. Ulan Tayla. Ne de otat? Bir neyse de cari akıl otat bir de beni. Niye çoğulmuş bol otat bir yakta? Ekrayım kaldı savurlup koyuk ekrayım. Aha, dağım var eken da. Dağım var eken. Bular. Şaşpay, жақшылап салып, жақшылап бүтін ашырып қойғылар. Тоқ кетпей тұрың, Мақсат ака, кетпей тұрың. Кетпей тұр, бүтін ашырың ака, шашпай. Ака, бұл аяқтан келі ұлақ жақ отады. Кішіне ашырың дағын арға, баяман кішіне бүтін отады. Шашпай. Şuradan evi, Maqsat aqa. Şuradan. Bara geldi. Oş oblastı Alayroğlu'nun palvanı. Ömeyiz palvan. Ataklı Kaşqattın iyisi. Sana karım.
Ha, bu yoqda. Bizim legendardu Qashqat'ın esi Melis Polvon. Chaqir. Maqsud deganni sorun bergile. Maqsud akangni sorun bergile. Omatingizni bersin. Melis aka, at kimniki? Xizmatdan ata. Aslında mingen at. Oş oblastı Alay rayonundan Xizmat akangizden neli atı Xizmatga? To'rg'ashqa atı meni Melis akam Tatalaqaydan juldi amin. Allah omatingizni bersin aka. Allahu akbar, barakeldi. Ataqtu Qashqat'ın esi Melis Polvon. Ayaqa barba, mashinaga barbog'la beraydi. Cemaattan bir son koyuyor. Geçirde gidelim, geçirde markayı. Ya kastı var.
Şimdi demalaydı.
Ay молодец. Жануар. Генерал bu же мерс бе? Генерал. Генерал. Maşallah. Ayda boyama. Ay молодец. Boyashka ayda bir ayda ukam. Qara qaysi rayon qaldi? Azamat, özgön bar biken Azamat. Azamat, özgön bar mı? Al koy tur, alımga aşırasın, alımga. Özgön rayonu kelgine. Özgön rayonu tez kelinizler, bol. Özgön rayonu. Aç. Oya şükür ettik. Bana. Şeyini kollarını almak kalandı. Şuraya alın, narayda ukam. Alın ben bir eki aşırıp jerge taştap berile jerden çaya, jerden çava olsun. Baragelde bayaman. Bayaman özün kal, kalganlar cıl öldü. Baragelde, oşa bulaştı Alay rayonunun palvanı Bayaman palvan. At kimdiki Bayaman? Alaylık aman akesinin toru atımenen ilgilik ecetti özgöndü be. Amin, Allah umatını versin, Allah'a ekber. Ya! Tekrar gitti. Hayda alım he. Hayda. Hayda! Bas kapsını. Maşallah. Barakeldi. Koy ver attı çadır atıp bir. Abbakar. Oo, tatalakayçılar geldi. Dostlar. Vay. Aman aşırı ülgürdü. Vay. Da fikir atat bir zor çıkarttı ekan biroq. Oho, tatalakayçılar jarmaştı. Vay. Hayda. Qanday zor görünüş. Mına ulaq. Boy. Hayda ağla. Manasda bir tamaşalaş koydu. Hayya deb. Ya. Dostlar, o uylardı aralap ketdi. Uylar bilbetdamdaydı. Alın. Kaç kılayım tezrak. Ağzı ağırlap tövülüp keteyim de be. Kaysı? Nokattan demir kolban. Ha boldu. Hayda gavrega. Oy ulaq kelip qoldi dostlar. Boy. Tatalakayçılar geldi. Qaysi kanal ekan? Ha, Qaysi kanal? Kökbörü. Assalomu alaykum nerejok. Qaysi kanal? Qaysi kanal?
Ушундай бир общий таталакай болсо зор болот да достор. Бар аралашкан таталакай болсо. Кээ бир учурларда жарым аралашпай калып атат да. Жалабат областы Алабукар районунун палваны Көкбөрү YouTube каналынын генеральный директору Асылбек Палван 5000 сорун досум. Оматың берсин. 100 беришим керек эле досум. Бюджет. Бул оматың берсин. Кызматтан сырткары Allah razı olsun dostum sağ ol. Амин. Ömrüң берсин досум. Сен биздин Кыргыздын аттарын жылдыз сен кылып атасың. Сен көрсөтүп атасың. Allah razı olsun. Көкбөрү спортко катарлеттер катталып койгула. Хайя! Хайя! Бермин. Tamam canım. Siz gelin. Omatınız versin. Erlan. Aşırasın mı? Жалга салайын, жауып барып таштап бересің, ал көп. Таштап беріп төбені сай өребіз. Барышат, атын белін тарт таятып, өтіп дейіп олмaz. Azamat, son kalgan mı son? Dört mü? Kurtum, üçünü savurga bek, savur kalktı. Kaçacağım ha? Savurga bek, kalktı. Berayda! Erlan dayak dur Erlan. Koya tur almız. Konak var eken koya turla. Çoğun rayonda 3'ten 4'ten aşırı otağız. Çarça girgenlikçe çapkılaçı çarçağınlar kaçın çapkılaçı Kağlaşınlarsa çapkılaçı Gel Erlan gel Bayaman Cemaat kelimizden hazırım yerde Bugün bizden Жаңы шайланған Көкбөрү Федерацияны Баткен областын президенти мына мен иним конокто. Келбей тургулачы сураныч. Вообще келбей тургула. Түш таңда түш туруп кармап туруп мына балага жалга салып бергиле. Аттын кармашын. Бияка келбе. Kaç. Артта. O dizgini karmaya. Kelbe. Hiç kimin kelbe. Dizginin bir karmaya. Kelbe, bияка келбей тургула айланайын. Сураныч, мына биздин коногубуз бар. O leylekten geliyor atma men ukam. Joy at qamçı urбак kalışıp ketip kalat. Kişide. Жақшылап салып бергиле, жақшылап жалга. Жалга салбаса сорун жок айтып коёюн. Сал, жалга сал, жақшылап сал. Асталай районунун палваны Баяман палван игиликке жерти оматың берсин Баяман. Ат кимдики ukam? Ақтыресің? Alaylık akesini atırken geçiresin. Böyle bir gelen de mümkün. Sorun omatın versin Bayaman. Bayaşka. Ömrün uzun bolsun ha ukam ha. Bileğin küçük etmesin. Allahu Ekber. At alaydan ha. Kimdiki?
Aman aka, cana kılattı. Aman aka esnatı menen Bağırman Palvan buna 2 sorun saldı. Ne kılayım, tövün sayı vereyim mi? Ha. Torpok, cerdi evi! Cerdi evi stalka torpok. Ketті ақырды sorun vurgula. Buna bugün bizden Bakken Oblastın Kökbörü Federasyası'nın prezidenti buna Erlan Ukam tövünü sahipen ortak. Erlan Allah razı olsun senin. Ömürün görsün Erlan Bay. Maçların yanına gelip kaldı dostlar ulaktı. To'xtat, nari jildirib oladi otat. Mana ketdi birinchi. Ketdi. Kortej chiqdi. Boşaldı endi. Endi qalaganda salaverdi endi. Voy. Aşırıp tö algıla. Mikrofon işte oyda ol. Kalkaladın abi.
taksın. Haydi. Ha. Rakiplerden 500 koyma beton geçecek. Edir koldan al çıksan 6 megaken, Seydeken'den $500. Edir koldan al çıksan 6 megaken, Seydeken'den $500 baksa. Yedik alma yedik. İşe kavu. İşe bir. Bitti şampiyon Akdilek Ballar. Tapanca Ballar. Sana bunu at koydu ya. Tapanca. Diyecektin ha? Atalmıştı. Canavarını çukurdan diyor adam. Nasıl kurtardı? Hayırdır? Katık digenin katık da. Aynen. Çığa turan oradın mı? Çıkmayın. Nasıl cevap durum ha? Haydi. Давай. Omin, homatım versin. Buradan çok kalmış. Töyünün çıkışı geç oldu dostlar.
kaynadı. Yediz kaynadı. Assalamu alaikum. Arkadaşlar, güzelim Kırgız tuğanlarım, Karagulcan elleri, Жаңы bilen Kırgızstan'da. Kırgızstan elleri, Жаңы bilen kutlaymiz. Kişiler şamal koyar mı ola ki? Barda şamal olmaydı. Var cavlay verdiler hatta. Hem aslan cümlesi kaç yıl otursun. Tapançaya koyuyorduk koyalım Kerim. Tapançaga koy, tapançaga. Tapança polvonga koy. Ulaqdan içi görünmeye kaldı dostlar. Bişkekli tuman bastı. Na ulaq çok çaktı ele qarazanlar mı ki? Ulaq çok çaktı ele tuman. Boz düştü tutacak.
Bir bölüm. O sürüldü çıktı mı? Kötörüldü ulak. Ayvay. Çok kötörülüptür.
Kötörüldü, kötörüldü. Oy. Gitti dostlar. Ulaq kötörüldü kimde olsa da. Çıktı. Oy boy. Sürülüp atat. Kötörülüp atat dostlar, ulaq kötörülüp atat. Oy boy. Kötörülüp atat. No tumandan görünmey atat bolğonu. Kötörülüp atat, çalkalap kötörüldü. Kim bolsa da. Vay. Tak. Ha, sen çoң bala ol, sen тийиш болған. Çoң баламен ойнағыңыз келіп отыр. Жардамчы братчикалар. Ne jigit tursungu? Tele pas. Oho! Çıktı. Oy. Ö dostlar. Oy, ulaq. Ay maşallah. Mına. Oy. Dostlar. Çıqqan ekan ulaq. Ақыры. Ha, barakeldi. Edil lazım tursun. Qayсы? Ақсы район, а? Ақсы район. Ha, mına. Nurik. Nurik kana aksı. Turgun aksı. Turgun'a verelim. Verelim. Edil yeser. Verelim. Ay maşallah dostlar. Oy, to'xtadi deb turib buni aka. Quloqni aqri. Edil bolg'onga nasib qilgan ekan. Barakallah. Naraftan gel. Açtı. Qarma Nurik. Haccamarım. Oho. Mana dostlar, ulaq çoyulup qurjun bo'lib qoldi o'zi tag'in. Barakallah. Buyursa dostlar, rayon, Ақсы rayonining ulag'ında jo'lag'imiz qila qalazi. Nurak palvonda alamxonadan kelgan polvonnikini aytmas. Ana! Edil palvon. Ömrün versin Edil palvon. Yerden götürüp kaldı. 300 apke. Seyit. Apke dolar. Bak. Hey, tak. Edil at kimdiki? Edil. Қарағұлжадан тазақан баққашқасы. İyi anlatamam. Maşallah. Қарағұлжадан тазақан баққашқасы. Edil palvon mingelat Қарағұлжадан Tazabek akağızdan bak kaşka degen atı menen 500 dolarga Edil palvon saldı. Buna dostlar. Gitti. Şanti pürünke hakır kulak Edil balvanga. Barakallah. Barakallah dostlar. Barakallah. Mına dostlar. Bugünkü ulaqtın akırkı salımı Edil. Assalamu alaikum. Salım mutlu bolsun. Barakallah. Bugün bir başqacha ulaq bolduq, ha? Kechkilib ata olgandan olib chiqdim deb esep qildi. Biroq berdi. Berdi, oxiri berdi. Barakallah. Ulaqtın chiqishi jo'nda. Toza oldu bu, toza. Toza oldu. 500 dolar, toza. Barakallah. Dostlar, daha bir aytib qo'yli. Bugünkü ulaqtın atından qo'yilgan 500 dolar dost. Kim? Sağınbek Altınbek ağalarının atından qo'yilgan 500 dolar menen sal dostlar. Qut bolsun. Bu Tazabek'nin ata? Baqqashqa öyle? Baqqashqa. Barakallah. Qutlaymiz aka dostlar. Bugünkü ulaq shundaycha jiyintig'ina chiqdi, jigitlar.
Эми комментарийден калганын буйруса калтырасыздар, кандай улак болгонун. Биздин дагы техникаларыбыз дагы бир сүйүнчүлөп кетейин достор. Техникаларыбыз жаңырды. Кудай буйруса баягы видеонун сапатына иштегенге аракет кылып атабыз. Бир аз форматты өзгөрткөнгө аракет кылып атабыз. Кудай буйруса сиздер менен мынакей канча деген күйөрмандар атын айтып кой, айтпай жардам кылган анча-мынча күйөрмандарыбыз бар. Полша же Венгрия ушул жактан дагы бир тууганыбыз, Кореядан, Россиядан, Америкадан мен өзү жеке өздөрү калоо тилек айтып личкадан кайрылган көп бир туугандарыбыз бар. Эми аттарын азыр бул жерден унутуп калдым. Баарыңыздарга чоң салам айтам. Мындайча айтканда чын жүрөктөн чыккан калоо тилектер достор, бул өтө кубат болот, дем болот, мотивация болот дегендей. Ошол баарыңыздарга ассаламу алейкум. Анда Кудай буйруса достор, кийинки суббота күнү ушул эле ат майданда, Дача суу ат майданында Аксы районунун улагында жолугабыз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.